For some people, it's just wanting to pay homage or incorporate their culture. I roto i tēnei hononga o ngā whakapapaerua, tukuna mai ngā whakamanoa ki runga i te tokorua nei, e takahi ana i tēnei aratapu. Ko te timatanga o taku ara i roto i tēnei mea te mārena, I pātai mai tētahi o aku tino hoa mena ka tū au ka whiwhi au i tēnei tohu, hei kai whakahaere i tōna mārena. Kāre au i titiro whakamua, me aha ke ahau me tēnei tohu. Engari, ina wā ka mōhio ai etahi atu tangata kei au ke tēnei tohu, ka pātai mai, ai, me mahi a koe tērā momo mahi moku. It's become a bit of a passion project for Mā Okataku Roa Wahine to be able to offer that to people, and it's something that we absolutely love and enjoy. Serena and Tauira would like for you all to come nice and close, to fill up our chairs as far forward as we can. A lot of our couples are going through a journey of personal discovery and self-discovery. Some of them are learning Māori for the first time, some of them are rediscovering their Māori roots and their reo, and so through that, the demand for Māori celebrants has increased. Kia ora. Pēa koe whae? Kei te pai au. Ai, koe au te kai whakahaere mo te ahiahi nei. I roto i oku rangahau mō ngā wā o muri, karekau tēnei he mea nui i roto i te ao Māori. He paku noiho ngā āhuatanga ōkawa o te ao Māori ki roto i tēnei mea te mārena. Nowadays, in terms of how we make them a better reflection of te ao Māori and te ahurea Māori, is that when we sit down with couples, we discuss with them what they envision for their day. I roto i tēnei hononga o ngā whakapapaerua, tukuna mai ngā whakamanoa ki runga i te tokorua nei, e takahi ana i tēnei aratapu. We have some elements of rituals that we incorporate other aspects of te ao Māori in, by way of korowai and taonga and gifting. Engari, tēnei mea te reo, ko tērā te mea ngāwari rawātu. Tūturu whakamaua kia tīna, haumi e, hui e, taiki e. It is now my absolute privilege to pronounce you husband and wife. It was something that we both really wanted, was to have a celebrant that can speak the reo. Even though we don't ourselves, it's something that we want to explore. We just recently became new grandparents and we want to be able to kōrero Māori with her. It was something that I think for both of our whānau, we really wanted to incorporate it more in our wedding. Ai, he mea tino ai mari e ke mōku ki te tukuna atu tēnei momo mahi ki nā tangata e pirani ana ki te whai mārena.